ตุนลายามีปุยเตทุใจเบรลนิตาจูสปีกเกอร์และ Chief Secretary เตบุลตุมาCOVID-19 โดนซุมตัวถูฮีอันนี้ออกไหมเหตุที่สปีกเกอร์และ Chief Secretary กัลตังะกันสุรการมาลากนะอ่างะกันไงแล้วไทยลวังะสุรการที่อมังอ่างะมินเงินอันนี้ชวนตัวเต็มมาให้กันตานเชียนกันริงลวะอามาเราจะตุนแทงฮิอันกันสุรการที่อังอยเรื่องอวังเลยอันมังอันนัทเวโมเงินนายโมเอ็งมาอันละสวยโลอวังฮิอันอัตุติตานโปฮิอันพัลตักเลพูดตะกาทอลอมันทอฮีอาหารสัพพะเดวนีอินอลังะกันชิมินิสเตอรินโควิด-19 โดนตัวซุมฮีลิมิตอมลวะเปกอันนี้ตัวถูเตเต็นมิโซรามเอคอนอมิกินอัตอร์พารินเหล่าทูอัศอยเตฮีมิตามตะเกินกันริงน้ำเหล่าเดวนีอินอลังะอาจารย์จูกันซุมดินมุนกันเรียดปุยเวลวังอันนี้จูวังอินกันเรียดจินเตฮีเหล่าตาลังอิละนิคุมเมทาคาน National Bamboo Mission จังอินไวเบลเซสรีเลนวยสงกัวปนิดอนอันนี้เฮ้ยมันน่าอมกันละเรียดโลวังอินกันละกอลทรางอินกันตาลังเวอันนี้เต็นกุมินfinancial year ตอบดอนเทรปมาร์ชนิสมปัสริเลนิสมนิปฐุมนิคานสุรการเฮียนลอนอปุกเวเวะวายินไวเบลเซจะทุ่มสมรุกอันนี้เต็นเอเบริลนิขัตาคาน NEC จังอินไวเบลเซทุ่มกันดองบกะเอเบริลนิทุ่มนิคาน SDRF จังอินหน่วยไวเบลเซสมนิปฐุมและหน่วยสมงาเล่ Revenue Deficit Grant จังอินไวเบลเซจะสมปริยัตเล่หน่วยสงฆ์เลยปังอากันดองเลยtax devolution ในจังยันไวเบลเซจันิสมทุมปันนีหน่วยสงฆ์ปรุกมูอันนี้ต่อบกะเต็น National Health Mission อัจังอินไวเบลเซสรีเลหน่วยสมเรียปริยัตอันนี้เลยเต็นเอเบริลนิสมนิปักขัดขานสุรการินลอนอปูเลยไวเบลเซซาอปูกะเลสเดอัจังยันไวเบลเซสมนิปักขัดอันมูถูกกันเสตอบกะเต็น Chief Minister Relief Fund ฮีไม่นิงาเสียงกันมูตอจัดค่ะไวเบลจะสรีเลหน่วยสงาเลปรุกอันนี้ให้มีการหันเรียดเวจินตัวนักการสันสอยตาค่ะหันเบลคอมจวนไวเบลจะเรียดสมเรียดปันนีเลหน่วยสมทุมปัสรีไลอันนี้อัตเลมโลเลนี่ให้มีบ้ากเฮียนเฟบรุรีสมนิปังานนี้บัจเจสสันกันเนี่ยคานกันเราเร็วในอินซางเบอร์ Assembly House เมื่อขานกัน Chief Ministerin การขัดช่วงกันบัจเจตปอนหลังมาจังกันซุ่มหูขาไวเบลจะสั่งจู่อันนี้ฟิมติดหูอัศยะจู่ในนักการเบลคอมจวนกันซุ่มในจู่ไวเบลจะสั่งจะเรียดสมเรียดปานีหน่วยสมทุมปัสรีอาทิงตะพดไม่เนี่ยเต็นzal sakti minister se kawa tana ron pe ka tum phei ka chu atam nu to ka wangin asoi po za tha ka tia asoi ta lo kha ni engzam nge kan hreme lawa chunen pe chuan tam le zwal turanga ila chu wangin kan sum din mun hi an enila athamuan thak le aloni tin kumin chunga kan sum de chwa ve tur zat hi vaibel sa sang khazani samli le pali ani heta tang hian enge mo zat chu kan sarkar hian alu to bok anga tin Tata Trust te Manish Mundra tele mimal le po thanem ngai te tangin thilpek don ani reng boka India Today na talan danin Mizoram tang khang te zinga za sumrial le pariat te khachu sarkar nilovin kan NGO te enkol ani thu kan reboka chu wang kha khan min ti hau tak vak lo tura kan ngai anin heti sa sum kan nei lai hianin kan man han en taila COVID-19 do na health department pek to za chu me ni sari thleng khan vaibel chu som pakwa le nuai songa pasari chau alania tuna hian chu ta tang chuanin man bang nuai songko pakhat le singa an la nei ta boka the Chief Minister Relief Fund hi me ni nga thlenga an man bang la om chu vaibel chani chuang ani bokani budget session
kan nei tum khan February ni som ni le pasari ni khan kan health minister in COVID-19 atana loin bo sainan finance department na nuai za samthum pani adil thu asoya kha finance department in lo no sakti kan han riat khan kan lo uya poi kan tia kan lo vui pui de mana amaro chu kan sum din mon kan riat lo wang aloni a sumahian kan sarkar hi har sabak lo ani ang ti hanrin theina dang le chu kan sum man dana hian ania NEC in April ni khata Bible chathum min pe a finance department hian health department ne na an thu lo chuan lo mang lo turin an riat tira ti chuan man lovin anda ta deu reng ni om takani donor minister Dr. Jitendra Singh Khan hemi an sumpe kho hi ang tin ngen man mang tang kai am ti vel riat duin video conference akova chumi tuma chuan Mizoram chuan cheng khat ma an na mang lo ti le utilization certificate po pakhat ma an la thelu lo ti riat ania minister hi alom lo le ni asoi ania tin Mizoram covid laka inven na tur thuam thil manrua thui thiam tlom ngai pol in siam group som panga lai kan nia chung te po chu ani si lam chuan lo theve in tran pui an tuma amara chu an mi pek sa po kan lapan si lo awang khan suma har sa lo wa mi ngain heng mi te tran pui na tur po hian har san na to pha ni tein kan fria heng hi social media te alo lang hlom ani kan chief minister hi finance tang tu ani boka wangin ani tluka kan sumdin mun fechiang tu hi tu ma kan om lova ani thamuang taka ala om lain kan speaker howin man mo takin ro te kan lo railway hetia kan sumdin mun te athat viau thu te kan han riat tak nu hi chuan akan ro rail china khanin chol ri ta ila du tok tari ila tuna chuan rivei po kanom to lova pathian zara eng em kan ti lovanga midang ti buai to ri lovin sarkar na thokte lokhat sak tumte po hi tu ri lova ngai ila thuri ni sela har sanate kan lo la tok zui ta zel ani le atla chopin la ngai to ani zoro se dik tak chuan midang te chunga phorit siam sakma hiani kan sarkar hian ti masak tureng engemaw ani veni in ren chemna austerity measures te po hi akal pui phot tur ania budget a hian zinvei wanan vaibel se somni pathum noi somnga pali lai da ania zin te po hi ti tlem ta ila tin kan minister te zinga motor pali lai la kol te pon oma keman hi in frek tai la hemi zinvei wana het atang po hian engemazat kan save thei arin oma tin office expenditure tan hian Bible sa somnga da ania hei po hi thei to pakan in ren chuan engemaw zat kan save le thein arin oma capital expenditure hian Bible sa zakwa som thum lai da ania kan tun din huna hian project te han kalpui vak emo scheme le program engemaw han kalpui vak emo hi remchang lo tur engemaw zat aum don ti achiang reng to heta tang po hian engemaw zat chu kan save thei don ani SEDP atana bot som palilai mai sarkarin handin te po hian tuna chuan kan din muna tanga thlirin mi puite mit atimim tanta chu niin alanga chu wangin sarkar hian austerity measures thattak adwan phot chuan midang ti buai to lovin kan kal thei arin om ani atul phot chuan FRBM act nuai hian Bible se zatel hi pukbel thei din huna po kan la dinga midang ti buai ai chuan sarkar hian ati tur le ati thei song song hi anti masaphot sela chumin hua chuan atu lang selin kan la checham tura kan ngai ani ka sai le du chu COVID-19 do na ta na kan tholom te hi consolidated fund da emo COVID do na ni lo thil dang emo man hi keni ZPMMLA te hi chuan in kan rem ti reng reng lova hei speaker hova meeting kan ne ya po chiang tok takin kan soi lang ani
nakina chuan Chief Minister Relief Fund hi mimal chung kumal harsa tan puinan te poman alani tura ngai ta ila adong tu tur hi task force te kutada nge ni se kan du boka party indu saknan te vote zonnan le campaign na man hi kan phallo ani minister le MLA te kutapek chua po hi arem kan tilo Paul le mimal tho zat te ahman na te adong tu le andan zat te fel takari kotin mi puite hriat thei tura lang tlang taka von ningai se kan du ani he sum hi sum thiang hlim ania fello takaman ani chuan thutluk na kan lo siam to te po kha ZPM MLA hianin kan en nonin kan nuk le redon mi alo ani atobera chuan hun harsa kan tong ania kan ho tu telu po hai le ang fel takaro rel po aharang ti kan ria thutluk na siam fulo chang te po alo omani point mi puite hian fethiam ila ho tu lam te po hian tloma la lovin an ro rel te en nonin siam thati hre bok lo sila indo puilai khan British Prime Minister Chamberlain chuan mi pui mit atlung lo em maya chuwangin aya Prime Minister tan Winston Churchill kha da anita a heng hun harsa kan to lai hian aro rel te hi alo har jual lo thelo wa chuwangin kan sarkar po film khut ta kalturin kan cha du ani hei tun naya traffic jam omlo na mun thingtlang te huak vekin motor in tan chok tir alo ni le ta hei hian zin reiwa ati har sa zo ta vek maya lo nei tu te ni tin ke a an fe kan phal sak lain motor chuan kar khada voi thum chau an fe thei ta a hei hi har san na kan in siam chop mai ni in alanga tai matur le thok chuak tam tura kan in zir tir kan in fuilai mek hian na thok lei theilovin heti zong hian kan siam le si hi a fu lo hlein ka ria chuwang heng te po hi kan sarkar hian ngai tua thale thuai turin ka ngen du bok ani kalome